Kalong kejing kemen ke bakrau ha pening ladau wei unong pop u kela ke bamut. Kublai pi baro ublai ukur kukur do ipi. Ngadap dekam sim ke kemen bangayo ikan galat sa sisin beng bani kendu bat feeling ba ke social media. Mentah ke sengi ngelapoi ha ke sengi ke bakat kendai jong kene ke ayam bakoin jong ke Portland. Kohmen ko para hau Jesu Christ naga gospel mentah ke sengi Jesu hikai ni shpang kejing e bat kejing map ke jong belai. Jesu perken mau yang i mabaro ngilong kinong pop namar uweiru umdon na pedeng jingi balaban im kelam telepop. Lingbaga gospel mentah ke sengi Jesu ukhot uweringi ban kemiit yala kejong kejing im bat ban pitu ya ke ek bangi le kenang bangin dup sumtu ya ke ek bangi le man la kesni hatung ile ya ke babha la ne ngop hakikam ki besniu Henry wala dang ngop hakikam ki besniu ublei udang ai ni kalat ban phai sheu kane kade kejing isnei bat kejing e kejong ublei nang bata jungi ki brio balangi phai shi ke gospel mentah kesni ila bau Jesu ai yangi kanuksa shapang udiang dembur bau ne uding dembur la imbon teligis nem dala ban seiso ublei ulakwa ban pom no yu ban penduk no yu ne uding ang bau ublei udang isen ai udang ai u kalat baun seiso kumju ha gajing em jungi gibrio tam ha gini gi Portland ublei u ai kalat ban kelak bamut kesyang hangipat badangi kwa ban kelak bamut bun sengi ngop ha ki pop ki babun cai ki pop ang bau ublei udang khot yangi udang ai yangi kane kalat ban kelak pemut. Tai bakat bangi dang yai nanti ha kena ayam bakhoi jeng ke Portland. In la si saban sngeu bangi long kinong pop. Bat ni don kam ya kajing kela. Bat ni don kam ya ublei ha kajing im jungi ka paman lagas ni. Ublei